Dobar dan, dragi moji. 19. jul, negdje oko 16 časova, Ada Ciganlija. Nešto manje od 40 stepeni. Nije toliko vruće kao juče, prekjuče je bilo toliko vruće da me bukvalno sve mrzelo. Bukvalno sve. Sad je malo prijatnije letnje vreme, tako da sam došao da se bućnem po prvi put ovog leta na Adi Ciganliji. Obično dolazim mnogo više puta i mnogo češće. Krenem mnogo ranije da dolazim. Ništa, ovo je ovaj deo, bar za one koji ne znaju, novobeogradska strana bismo tako rekli, ili strana koja je korištena i pre 20, 30, 40 godina, dok preke strane je makiška strana. Nije to sad ni važno. Gomila kafića se ovdje odmah na početku i možda najveća gužva. Nije možda, nego sigurno. Sad, ovdje sam da kažem, evo ne zna se vidi, kod bungee jumpinga. Evo recimo ovi biciklovi se dobijaju besplatno kad se ostavi auto na parkingu. Dobiješ bicikli da se vozikaš. Sad ne znam šta sve ima novo, ovo je recimo teren za tenis, valjda, zaboravio sam samo što su ga još i pokrili. Evo ovaj tobogan radi, evo radi, vidimo odavde, neće se vidjeti na snimku, ali radi, nije radio prošle godine. Ovdje ima nešto pedolina, ovdje da sam ja znao da skačem je ovo za decu, ne znam kako se zove, gomila ovih gumenih prepreka, dosta pedolina. Ovo je za preslačenje. Ja moram da pričam, neki to vole, znam da nekima prija, pogotovo ko nema veze s Beogradom i ko nikad nije bio na Adi Ciganliji. Bungee jumping, trenutno niko ne skače. Ovo ne znam tačno čemu služi, mislim da su to bile neke kabine koji su se pre 50 godina iznajmljivale za da se ostave stvari i tako dalje, za neki celodnevni boravak. Ovdje je bio neki klub koji je kratko radio, možda jedno leto. Ovo su sve ostaci tog kluba. Ništa, ja sam stigao ovdje gdje ću otprilike da se bućnem, da ne bi išao nešto predaleko ovog dana, tako sam isplanirao nešto. Pa što se uvati se na ovom snimku za sad. Ne mogu ništa specijalno, evo sad ovdje ima kao neke trave, ali ništa to meni ne smeta. To je ništa, eto.